Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Northeast Dialogue में हम तरम लोग चली ngasi को इन थम्सरी पे topic से protection area permit in Manipur है वैसे नहीं हंदक से Ministry of Home Affairs Government of India ना circular मग कोई हाईवे circular से मिजोरम मणिपुर में सुन नागालैंड की Chief Secretary दस था पर circular नहीं हाईवे circular से पल्ली वजी protected area regime under foreigners protected area order 1958 हाईवे स्टेट अहम से खुद तक चलने है मसीद मपुन लाइव वाफमदी हौखब डिसेंबर की तांग तरग तरुक 2022 दा प्रोटेक्टेड एरिया परमिट से हाईवे स्टेट अहम से लौथोखिबनी विड्रॉ तौखिबनी अदो अमुक अंदर रीइम्पोज तौरपने रीइम्पोज तौरपसी मरुओइब मरम से हाईवे स्टेट सिंह मिजोरम नागालैंड अमदी मणिपुर की बॉर्डर एरिया सिदा सिक्योरिटी के कंसर्न याम चावना लेबदगी हाईवे डिसीजन जी नहुना लौरपनी अदुगा रीइम्पोज तौनबगी डिसीजन से लौरपनी हाईवे वाफम से पल्ले लोना हाईवे डिसीजन से the relaxation provided to Manipur, Mizoram and Nagaland under the protected area regime is now withdrawn with immediate effect हाईवे में यावरे खुद तक की withdraw तौर से चलना रोय अदुना नौना रीइम्पोज तौरे अदुगा मखा तरपद पल्लिबजी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट PFP असी एनी फॉरेनर मना हाईवे स्टेट अहुम सिदा चतप तारगदी फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर 1958 की मतुंग इना प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लौब चंगी हैबगी वाफम से लाई मरोइना लेरिबा वाफम दी हौजिक मणिपुर की लेरिबा सोशल पॉलिटिकल कंडीशन सिदा मरम ओरकांदा यूनाइटेड स्टेट की ट्रैवल एडवाइजरी न थोकपा मखोई ट्रैवल एडवाइजरी की यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट थोकपा स्टेटमेंट सिदा पल्लिबसी मणिपुर सी इंडो पाक की बॉर्डर की चाप मानब लेवल दा रेड लाइन अखोगी रेड जोन होइना मोइना मसा खंगबा अमसुंग हाइर मफम सिदा चतनबा मोगी सिटीजन मैम दे एडवाइस तोखिबी वफम लाखी अदुगा PFP सिना हौजिक मणिपुर अनदर कंसर्न अमा लेबजे फॉरेनर्स मैम अमा across the border illegally changi aduga manipur ki demography ta chauna akhoi akai ba p haiba ki wafam ka lai puna maksida akhoi da karam implication la ka da ge masi impact kari le ge have to matang ne ne ba masi topic si lojabane loina ngasi ge expert sing taram nokche ge aham da taram nokche manipur ki sakna ba serial journalist on Manipur working channels union ki hana ki president hojo ki KANGLEIPAKKI MEIRA ki chief editor agi kaka WANGKHEMCHA SHAMJAI kaka bu taram nokche ka khunu buchari thank you very much kaka ani shubada taram nokche ge another senior journalist United News of India UNI ki bureau head oina lebiriba tamo SATYAJIT ni thokasum se tamo taram nokche ka khunu buchari loina hojic national media gi debate singda Manipur ki oiba narrative amada yam kanna contest to viriba hanage army veteran aduga Miyamgi Colonel Tamo SHANTIKUMAR SAPAM Tamo taram cheri ka khunu buchari thank you very much tamo aham sei tamo de hojege tamo straight question ni protected area permit si Manipur da chatna khidraba matung ha batare since 2022 dagi horaga da Manipur da angakpa phangna tourism gi prospects si wang lakhibani foreigner mayam Manipur da lakpagi masing si in terms double oirakpa adagi then Manipur ji anoba akhoi tourism gi rural tourism gi hub am oina miyeng thamnarakpa tanja am lakhi habatai hojik masina suksoi soidana akhoi tourism gi site chida di yam chawba chaithing amadi piragani habasi madi taseng tawdabo laiba question de hojik leiba manga taiba Manipur crisis si gi maru iba contention amadi illegal immigrants मैम across the borders चंग आकांदा मणिपुर की demography दा imbalance अमा create तौरे है बसिनी मसीदा दी हाइबा protected area permit चन्नर पसिना मसी content होना बा अच्छा वो step अमु होएगा है बसिना अच्छा वो हंग अमु होएगा तमु करे है बिना so इधर होनी okay 2022 मसीदा कोई event याम थोए को event याम थोकी दुरान कप ते हो रहे को दुरान कप ची तो उम्म तमदा stadium ची पूरा jam packed yes अदगी अखोई की आई लीग का तौरे क्लब अनि मणिपुर दगी को अखोई मैम फुटबॉल येंगो फंगे मैम लांगना स्टेडियम गसे थनना कोतना अदगी का हाइतारे इट वाज हैपनिंग हाइतारे को अदगी खरेगा मु कनो ला ट्राई नेशन फुटबॉल काना इंडियन गवर्नमेंट न पिरे अखोई दा ए नोय द तौ मणिपुर द तौ मणिपुर फुटबॉल याम पांबा कनो तनी स्पोर्ट्स लवर नि द पावर ऑफ इंडिया काइना लेदना पिरे अदुसुंग पिरे अदगी दी मिस फेमिना से हम तौरे को मिस फेमिना से 2023 की अप्रैल तौरे अददा आई एम थिनी वेरी का हेतरा एक्टिवली पार्ट लौचे की सी इवेंट म्याम सिंग सिदा बिकॉज
aina security agency hang manina ai security agency sina pi ki ko Michael learns to rock kaina ngai khoi myam tawe mayam pakhang le sabi mayam adagi naha English ki music tajan ba khochan ba mayam ji laktana khotana adagi di various events Michael learns to rock then fair Queen and you know cricket stadium of floodlight for the first time and then akhoi football field ga se floodlight for the first time kaina to khole ko adagi akhoi gi Muhammad Kaif ngani lakdo akhoi gi cricket ki laktana khotana mayam cricket lovers mayam ha pham na khotana ko it was so happening then fair amuk kan to re Miss Femina to re Miss Femina after 58 years 68 years of always being held in Mumbai da 68 years to ba ko Miss Femina have said yam chawa event se akhoi Manipur da tawe adusu akhoi ai actively yaujagi security provide tawjagi adu da ko adu da ka haitara as angak pane moi to sound ga do hori stadium da to pin ka haitara crystal clear sound ni no echo at all latest ka haitara equipment da puraga Manipur da mafam le sul le ta su to da ya de haibagi da mukta ko Manipur haidana to e ko I salute the government but then adugi matam tu da akhoi gi amasu yaw gi bani so di taw hitre amada delegate amasu lakhi nupi ma ko ai maming di panjar roi masu lakhi she also came adugi so khoi private security ga protection ga tawjagi maming du di panjar roi lakhi ma lakpa matam da DJ soda lakka matam si da ai gi agency sina security provide tawdana khotana tawgi ko then फिर there अदुदा कोई ना खाना की बसे शाहरुख खान प्रोक्सी नते सलमान खान प्रोक्सी ना भाई ना गिबा को सलमान खान let's bring सलमान खान ना कोई ना अदुदा organize तो रिंग को सलमान खान का प्रोक्सी का ना कोई ना गिबा को though we don't have a hotel of his standard सलमान खान की होटल की standard तो कोई मणिपुर दा लेते बा अदु तासु प्रोक्सी ना हाई गिबा को अदुना so it was happening yes it was happening but akoy na sidan lay meeting sa na matik chada badagi 3rd May and everything is bloody gone everything is bloody gone sineba odo sidat tawrumi sidi manung da agenda si yam long na tawler me ba because of geography and topography and demography ahum ji punchal laga heta nai re me khoi na khang da gamen bu moi pura ngarong ngani ai hai sini akhoi bung ma we ba adubu akhoi na military da le panina military le apna geography and topography and demography akhoi yam nai na pa mi mani ko aduga akhoi na land sok no matam da any land sok no ta akhoi na kaino ma to appreciation no na yam chong na I ko yes appreciation iba matam sida we discuss army gi way of functioning ko mase aina khan bada civil da apply to di am phadong male ain khan jab do ko appreciation haibadi sida thoiba classic kamai do thoi no kadum kanba mi no moi songi personality me ando roi thokpa analyze to ba ma na kai lai haibase ada akhoi somna kai lai akhoi plus point kai no magi plus point kai no magi negative point kai no mayam si khana ra kan da adagi po tar pa matam da last di akhoi gi maitai kasu khangja daba sing ji kaim ta khangba orum ra ko adagi akhoi gi cookie gi icham chamjaba kambu du kasu khangba orum ba it was played by a very superior supreme power in the world basically ko adu to ko matam si di now aina haika do si sine ko 1950s and 1960s the cookie sing sina Mizoram da Lusai Hills change to matam da Lusai sing sina kaur ta laga Manipur settle to chang asum da change to bodo they felt that they are ka hetara affinity to laibani na asum da change haina changu bu do kaur ta lakhi ba masi this is a fact aduga akoi gi thangkholet hauki panam lerami masi aina I believe he was a ka hetara minister go ormasu khangde masi ko thangkholo haubi ama lerami tungkubom baite nam lerami aduga si dongle na nong lerami moi je ahum sine ba lai sare se Manipur da moi ahum sine ba lai sare se aina chala kano da aina cycle da posting taringa da cycle dagi sapar mana chapal lambi se cycle dagi na sapar mana chapal lambi se map tadi leiba ground dagi lemdra ba aisa adu map to follow to chappa matam se da ai party ki chapal lambi do ler na ngau re ba
lambi ka hagya na ai khale ai map reading si wa ai bu ka to ge na ai failure ran khale ba ko adu nga sai gi si lambi sem ba gi map ta le ba lambi du gi sem ba du di si dong le na mai mayum da pu ra manipur da di lo doi ne adu ga hai doi ni sei da mai tei na paisa pi te mai tei na paisa pi te mai tei na khoi to te adu to te ada to te to doi ne the same goes in the hills of can also sana ka thil ge si da su forest minister hata yeng biu kana no na 1994 who was the forest minister of Manipur in 1994 mo to tham to da ba nung khar tha to ki ba ko sing da tamam to da ba aina lai ba sana ka thil khul da any no project from Manipur government lai te ba adu fund loi chat ami ba adu matam tu da aina ngasi bau da army da lerpa army de tolaba matam da kuki na army gi against the operation am khar to gi ba kani operation ha ba do fight tong do na ta ba mi myam do chen tho la ga cha tho la ga dozer ma mai thai ba haji gi dozer se sana ka thil da gina lawal election na mafum ma lai ba ko adu gi marak si da chat ka da ba lambi se sem ba dozer se na army na sem ba army gi dozer ko on scheme da request on same money ko but whereas adugi same gi paisa si 30 lakh rupees jam yang ro paisa ne adu matam da I'm talking about 95 March adagi ni ko adu da hoji cookie kunama mai cha ki ba kunama power ga chat le ba se ko the cookie singa adugi to da mai thai ba that was the only operation which I've seen that cookie acted against that this thing aduna paisa do lokthok ki ba gi man adu tha gi ba ko now what happened is amuk haida ge ko all the nefarious activities, what is happening now, it is through church. Mark T. Hawkip, Hawkip the jail lay hide or Adu the Naman and Nang, him the church, the name of Mangang say. Akoi Christian state must same with the Bani, Hanamagi Tunkubum by Tiwana from Torumba, idea do, Adumana Mungangeba. Christian state same with the Bani, Aduta Wadamani, Cookie, Joe, Chin, Mayam, came with the Kokuni Mangang Evo. Nang consider Adu the Nang. Subsequently, he is arrested. Now, America da aina Burma Act na pan bado Burma Act to gi 2004 gi 2024 gi budget ai haijar ke ba ko 2004 gi Burma Act ki moina hauji to se handak kyam pi ga do ni have se ko $121 million $121 million se handak sanction taw re ba ko adubu mamangi chahida di mamangi 2023 da dina ma se 32.4 million khata ne ba kaya kena kaya $32.4 million se oil me ba ko 2023 da mon thamgi buse adu sigi budget se ma se 2022 gi 23rd December 4 na multiply to ga ya adu ta khre ba jiti ko aduna sigi paisa si sinar ka doine ba aduga Burma Act na kari hairi haibadi moina hai se ni any democratic democratic form of government support over ethnic class labor mayam sing ja loyal mo mo support to gune have ni ko US na support to gune have ni masida hai se mo kari kai bo pigan he besides other things macha da kari bo ai khai ke macha bo minded ko mo ne chatle bo ko kai hai ke bo clothing pi ni hai ko radar pi ni hai radar equipment pi ni hai protective armor bulletproof kumba ko protective armor pi ni hai armored vehicle pi ni hai medicines pi ni hai medicine supply to ni hai armored military vehicle supply to ni hai and training should be here. Adu taradi. Akoi Manipur the piba natraga Burma the piba it is the same. It can come this side. Ko aduna haibani. Adu sigum bapor kadu say these are all operated. These are all ne. Khara amadi through the church operator doriba. Ko and there people are going to come for training and various purposes. Ko silak doriba. Aduna how you high ba paisa si yengo jab chaw ro paisa amne ba. Aduna sigi kanu visualization akoi Indian government intelligence like tabanate they visualize various things. Ko aduna it is time that these 3 states say masi say masagi kanu say POR ko protect to say ko masi daka lei haidana thamupani it is masagi akoi na mogi central government na action ahum lor pa se action ahum lor pa habadi border fencing haiba ma ko ade FMR haiba ma natra then NRC haiba ma si myam se akoi na kai gumba problem like tabodi if we all feel that we are all citizens of India if we have the loyalty to India then we all must support these 3 actions
Irang loy ba si sila loy do ne Okay. adu si support to da Irang kamai loy do ri sine ba ko ai haje se adu ga protected area regime ha ba se si jung thong pane ba kai no bu sidai sida foreigner la ko matam da any foreigner la ko matam da he is going to be asked why you coming here, how many days you going to be there numit ka do gi lakte no kana una do no kai da lei do no ko adu ga numit kya ni lei do no kam kan han do no kamai han do no hai ba de ticket travel agency kai ka ta ka ko me am lo na produce to do ne ba basically it will be uncomfortable. ठीक है आई सिगी मफम ना सिगुम थमक पसे इदि I'm not proud of it को आई सिदा proud तरे अखोई की मणिपुर दा स्माइल तौदना protected area regime ना थम्मे का चलगा दिल्ली दे चलगा का है तारा it's nothing to be proud of it is something I feel very sad yes but then the requirement of the hour ngasi pung sida ngasi gi numi sida darkar lebagi central government si musu thamda ya de na all Manipur sina Manipur nataka Nagaland or Mizoram da laiba Mizoram gi se they are not aina Mizoram gi CM na laldu hamana England US cha ga lautho bo do adu lautho kan halako the national media da aina haiba he should be immediately arrested and haiba ko yes he should be arrested India government gi su problem kai haita way of functioning khal lerangani ko aduna he is not been arrested so far but they are not the government is not you know kahita akoi central government ga moi se yanana chattaba gi mong amadi leire ba ko aduna action should be taken by the central government and aina thamjabadi this action is very much required in well si thamba se masi yam daga lai hana thamjage ba kamun nga sai interesting oina pan yeba church lobbies handak se European Union gi propose to bada nga sai gi resolution se European Union da pukhala paganda madu propose to khiba punna gi with some European countries manga nu gi manung da church body me yawi global gi oiba adu swai da it was the early time have dai nga sai gi conflict ya khorok gi yang ngan ba matam adwai da ni aina gi exact date na piba ngam draga zo swai da tamu am toy haiba ngasina hamba haiba nate ngasaki church ki lobby achobo ma hauji Manipur gi leiba crisis de or especially western front da leiba sigi si tamu kamaina tamu ni yenge how powerful is that kayam yam powerful ene lo hedam sigi church ki oiba aduga sigi se is it just a myth chumna ge khoi pangai haina ba wari watai oidoira natraga one reality da masi yam impactful oiba yam powerful oiba force ma oiba kamai yeng bi British na India da lakpo matam da na they also tried with the mainland okay Hindus sing to try to ko but then the Hindus sing di mo gi ka religion gi ka haita mo gi rituals and various things ko way of life to Hinduism is Sanatan dharma is way of life yeah so they could not change the way of life otherwise when the British na lakpo matam da na masai Christianity missionaries adum sat la eba whereas in case of Manipur also Manipur se mo na capture completely tawro matung da 1891 da completely tawro matung da 1897 the neba khoi Mr and Mrs Pettigrew na lai se he came and reported to the khoi ningthau da hana mana unaraga ningthau na adudi khoi di canonis Hindu ore aduna khoi di yaroi aduna na you go to uklul tha ne ba uklul da sum kano de hol pone hundung dagi ko tangkol hundung he hore aduna moi gi kano se church se it's very powerful you forget about the let's forget about the European countries west to seva even Kerala you talk about Kerala angsi gi 3rd May gi 2023 3rd May gi hawpon matam si da my majority Hindu na minority Christian ha le na to boda du propaganda tu da Kerala and Tamil Nadu paisa dhamam khong ra bane Goa da dhamam khong ra bane tremendous amount of money were collected to support this to support kya bolte separate administration. See, church is very, very powerful in there. East Timor se kamai form to no. East Timor kamai na form to hige. Exactly. East Timor se actually they wanted to create East Timor in Manipur also, in this region also, in the same way. Aduna ha na convert to sineba. Aduna ha na convert to me si moham si convert to me. Ya na spread to re. I want to hijage. Every Naga village in Manipur ko Manipur to Manipur gi nikhau no yodinga da di sovereign village am or meba moi masan panjara meba Naga village ko di ma ko adu Manipur gi nikhau na with his troops mana yawru matam da di manang namni na man hai lopot karo ko adu karo ko dagi kariba akhi gi kachai gi kano se nimbu lemon se yam phabda nang gi dai ni thau lo roi adu piro hai na man control tor me but where is it in Nagaland
Nagaland each and every tribe they were on the peak of every kind of matun da laiba ngata ne chingi ko chingi matun da leiraga they were defending themselves. They are sovereign village, I would say, but it is Christianity which united them, and even in Manipur also. Adune badno Christianity gi yamna strong over lobby and a lot of facilities, lot of kai haitara funding haitare ko, lot of funding, lot of power, lot of everything is tamo June 24 ki here I quote Premier Christian News ko I quote jage masa European Union gi debate sini masida ekogi Christian Democrats haidana EPP na political party ma lei European Union gi mogi MP मैम थागत पा मसीदा मोगी representative अमखकना Mariam Laxman ना मान हाई बसे ये राइट कोट तमको These attacks against the Christians are not isolated incidents. They are organized, leaving behind destruction and shattered lives. The European Union cannot close its eyes to this crime. Wathi करता है wathi 19 ने आई हाइगे अखोई की मैतेई सिंह से Christmas ना Christmas celebrate तब तक याव बने I myself 2022-23 अदुगी ने Christmas तो आई मोडुंग मनाक्ता लेबा खुन अमदा आइगी इमानबा होइना मागी सो दुरेदा फार्म मचाम लई चलुसिने चले I sang a song I मोइना कोन पिरक पदो आइदी vegetarian, mostly vegetarian ninga khada chabane ai cha de po thongomani ko I also had a simple food ठीक है with them wathi ni adubu ayom haige yes moina di akhoi gi krishna jamada amta lakro laoi akhoi prasadiam changam bro charoi wathi ni kaimta sigumba kaimta nate it is propaganda deep agenda and propaganda okay tamo yam changno wa thoi khiba I have tare internationally yam chang wa thok khiba ma ai horin tamoda su lakse ge bisi wangje ai tamoda final question oina BBC gi investigative journalist David ekoi Kampal lena ekoi semba documentary ma Manipur da religious freedom khongoi na bagi hakthing na ba eyewitness testimony se masi gi se European Union gi discussion da putho masi putho pud natana yam interesting oi ba part se tai na ta UK की Prime Minister की Special Envoy for Freedom of Religion and Belief Fiona Bruce यम controversial हुई किम्ने माय स्पेशल मणिपुरी में तांगा Fiona Bruce ना 170 MP of European Parliament की EU की Parliament की 170 MP दा हाई ब एक documentary से थाई summarizing the eyewitness testimony of attacks on religious freedom in Manipur se asagi se kai heading it among sin si matang se ne aina hai se akoina angang oi da suna ai gi yum manak ta su thangoi bun itself ta kun macham le ba koiling gi ko adu da moi Christmas ke matam da dong ge raga isai chai ba ko adu na akoina bodin lai kai na akoi su dum tai ba ko we never this thing we never said anything kabhi nahi theek hai deep agenda ko Christian state in this region deep agenda and propaganda. Okay. ठीक है? Completely propaganda because this kind of propaganda is required. Masagi sigumba propaganda se mathak ta purukna bidamakta moina pamiba demand do adu phangna gi bidamakta si khagdana te they only various can also propaganda also majority maitaina minority kuki hade hitun. Okay. Thank you. Propaganda to hoga. Okay. I matang se ai tamo SATYAJIT muk lak sake tamo ekoi IPP p de som lak sake aduga and before that masagi continuation hoina yam interesting oi area amakak se ngasagi European Union oigera United Nation oigera international forum mayam jida narrative se made ekoi cookie singi cookie community ne seven narrative se de yam masini yam chawna dominate over have tare even international media da fawa yam chawna matam sang dominate over lai tamo swai the another narrative ama masi gi se contest over ngamba narrative ama khak som da ki tampak gi pi ngam de na lower tamo and badu reason se kai no kadai wai da lacking way na khali na traga na ai khoi su ngami we are still contesting and high ga do tamo kare bani यहाँ ना बता कोई ना थम्जन के तामों दी आम सिंग थम्बी है को मशीदा कोई ना सिनेप स्ट्रेटेजी अनिहुम हाइपेड उ ये ना खाली यहाँ ना बता थमोई द सोक इमोशन
हाइदि हेक्ट मिंगोंदे स्ट्राइकिंग ओइबा अखोद रिलीजन से मरु ओइ मिगी रिलीजन से दि मिगी अचुम अरान जे खंगक्ते रिलीजन मतंग दि मी जे क्रुसेड काइना थाइना खोगी मुस्लिम गा क्रिश्चियनिटी गा तुम लान तौरिसु माय रिलीजन पर्पस ने मदम तले पोते रिलीजन दने इवन क्रिश्चियनिटी दसु कैथोलिक का बैप्टिस्ट का खनरी दसु कई मत रिलीजन ने इवन मुस्लिम दसु शिया सुनी नत्रा अरि हिंदू दसु मखन खनरी बा इवन रिलीजन मानब द फोग द खनरी से मसी करिगनो हा कान इमोशन मसी रिलीजन जे कैनु मन सानै है बिसिना यान थमजगेबा मथन नै नो थमजरिन ना होजि सोमना हंबिखिबदरा अखोगी मुखै सेगी पृथ्वी द ख्वाइदगी पैसा पाइबा इजराइल सिना अरब कंट्रीज में डोमिनेट तब गमी कई मनी पावर मनी लेदी अखोई आर्म्स एंड एमुनेशन लेरे लेबसु गमे और कनाना सपोर्ट तौ यूएस ने सपोर्ट तौरीनी नत्रा जियो ओजरबसु मसे क्रिश्चियन कैनोम ने सपोर्ट तौबगी पैसा पाइबगी पॉलिटिक्स अम लेबनिना मसिगी डायनामिक्स अखोई येंगदे यादि हैबसिमा मथंग दौ थमजगेबा सिगी चेरक सिदा अखोई नु उरिसिना होजि होजि लेरिबा मणिपुर लेरिबा अखोई कंगलोइना कुकी का नागा से मोसे क्रिश्चियन चटपसे मसिद मणिपुर अखोई को एक्जिस्टेंस हाना लेरबिउ सिंग को एक्जिस्टेंस अदुगा प्लस तमददी अखोई मैते पांगन सु लई अदगी अतोप अतोप माइनॉरिटी मैम सु लई मसे को एक्जिस्टेंस की कॉन्सेप्ट अम लई मसे को एक्जिस्टेंस की कॉन्सेप्ट अम लई कानसिदा मसे अखोइना मसे अहाम द फागी ओबा निंगुरे को सई मैम थम्बिबो दोइना अखोई बाइबल ताजमहल ये बाइबल अमा अखोई पीगाइदा येलेबा अखोइदा मसिदा अखोई अखोई चुराचामपुर अहनसेना करे हागेदा मसिगी बाइबल से अखोइना मणिपुर की चर्च मैम की फोटो से कापगने यूएस माना पुयेबा माना कप्पेबाद अखोई आद निंगिबा लाइसिदी अखोई क्याम छिदा लाइ अखोई मणिपुर की फोटो सिदी असोम यूएस तदी याम छिदा लाइ माननी दरको अखोई की आद लेरिबा अखोई चर्च सिनी दो पैसा थन तौबियु अदुगा अखोई की इनफिडेल से मोइना मैते से इनफिडेल नॉन बिलीवर्स से इनफिडेल में आपसे कन्वर्ट तौनबा मसिगी पैसा पियु मतमद मिलियंस तनेबा हिदर इसे मदुना मतमद बैप्टिस्ट वगैरह क्रिश्चियन वगैरह कैथोलिक वगैरह अदुबु मोइगी होजिके क्लैरिफाई तौजनिंग बामना रिलीजन दुगी अगेंस्ट दि केमता लेतेबो अदुबु मदुगी मिंग द चंगागा मीगी फत्तबा वाखललोन लानबा अदुम सिनर अदि फत्ते हाइबसिमा मसिगी आइडिया से पुथारकान अखोइ नु तौरिसिना मसिगी चेरेक्सदा मखोइना नोंमै पाइबा पैसासु पाइबा याम पावरफुल अब स्टेट अमा सेनरमिना प्लस मोइगी कनेक्शन से यूएन ना मोइगी लॉबी से क्याम कंगेदा गसागी होजिके सोमना थंबिदि यूरोपियन यूनियन को यूनाइटेड नेशन की स्टेटमेंट थोरपसे मखोइना हाइब स्टेटमेंट गो चपानेब दैट मीन्स मोइगी लॉबी से तामो याम पावरफुल ओए हाइदि यूएन ना फो हाइरादी तामो लुरेब यूनियन की नेशन की अदु यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड नेशन आइना मखोइगी लॉबी से याम पावरफुल ओए नंबदुगी कैनोसिंग सिका मोइगी कनेक्ट लाइबा मोइगी इंटरेस्ट लाइबा प्लस मोइगी मनुंगदा कई लेरमगनी है चिंगनई है मोइन एक्टिविटीज अदि मोइन ngangai स्टेटमेंट यूएन यू अदि मैम यूरोपियन यूनियन है चिंगनई है थमजगेब सी चेरेक्सदा अखोइना हाइना अखोइगी मणिपुर लेरिबा अखोइ मैमसिना कमाइना नैरेटिव चेंज तौदोन हाकन अखोइना थमजनिंगिना अखोइजे प्रिपेयर तहौगे हेबम तौजगेब लान अमा तौतारी प्रिपरेशन अम चंगेब करिमा खडबा तारी एग्जामिनेशन अम तौतारी प्रिपरेशन अम चंगेब मणिपुर की 2022 प्रायर टू की मतब ज मणिपुर से फेस्टिव मुट गसाइ तमो थमबिखिबदुना मिस फेमिना तौदना खोतना याम नुंगाइना दगी सानदना स्पोर्ट्स तौदना खोतना दुरान कप तौद याम नुंगाइबा अदु प्लस अखोइदि मतमदुदा अखोइगी इंटरनेशनल इवेंट मैम तौदना इंटरनेशनल पोलो का तौ याम नुंगाइना फ्लोरिशिंग स्टेट अमा प्लस अखोइगी हाईवे एक इस एशिया एक इस पॉलिसी की हाईवे चखतना थाईलैंड यौदोइनी मदुगी नुंगाइबा सेदा अदु अखोइगी मनुंगदा करी प्लान तौरुगे हाइदुदि अखोइना खंगौदबगी मदुगी चेरक्सिसदा प्री प्लान अमा तौरगा चाही कुनकुंथ्रा चाही यांखै हुंबु प्लान तौरपमगा तौरक्तबमगा लान तौनरको मतमददि यान हामबदा लेiti हाबसे थमजगेबा अदुबु सी चेरक्सिदा आइ एग्जांपल अमदा पिजगेबा फत्तबा प्लान तौबसिदि ऑलवेज माइथी ने मेरा मसे कइगुन हाकंदा अखोइगे सेकंड वर्ल्ड वार होमतमदा आर्मी की तामुने खंबिगी अदुबु हिटलर ना प्लान तौरपा फत्तबा मान आर्यन गाक्तना डोमिनेंस लेबा आर्यन द थाजबा मोइसी अखोइ सुप्रीमेसी मोइसी कइरोनि काय थाजबा मोइना माना थाजबसिदा हरकु मतमजिदा होल यूरोप से माना लोक्सन मतमदा मोइसे अनप्रिपेयर्ड ने अदु मोइना मागी फत्तबा वाखनो चाही अमनि चांगसु मासे मतंद सिजके हिटलर नाजी मूवमेंट लोइ हिदन को सुमै तौ अखोइ हाइसना मखोइगी सुकुमा फत्तबा मूवमेंट सिदि फेसिस आइडिया नि नाजी मूवमेंट नि ngahakhtang मोइना नुंगाइबा मानजरबसु अखोइगी नेगेटिव अखोइना सागलाइबसे मतम चंगजरबसु अलानबा युमफम द युम फाउंडेशन जे न लान सारबदि मिराज फाउंडेशन फजना मिराज मबु फत्तना साबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯆꯥꯁꯤ ꯁꯤꯅꯨ ꯈꯜꯂꯒ ꯏꯆꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯩꯔꯛꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤቭ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯏꯍꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯗꯥꯇꯥꯕꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯦꯕ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠꯂꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯏꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯏꯕ ꯀꯩꯀꯩ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯗ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯪꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯑꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯆꯪꯕ ꯂꯥꯛꯗꯣ ꯍꯨꯃꯥꯏꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ information department da long thole eba sumai tawna ya namba da ekor pam jabe misi kamaina tawge hakanda hojik se information war ne ba haidi information war da di mayam da di aina paw se tamo kui paw se lo matam da songi paw da phange songi paw da phang da di phangi ba paw du phonga amadu paw phungoi sumai tawda narrative se akhoi gi manipur gi akhoi side taw se masi gi narrative akhoi gi wakal lo se bayam gi mina khangdri ab thamjage ba aduna ya nam da akhoi taw do se akhoi gi narrative se kari no habda yam seng ama government gi thamba ama government gi nataba ama atopa ma taw ba yam tamda hojik akhoi gi makhoi gi strategy se kyam thina phajage chungthok da wa se kai no ka wikipedia da changa yang ka churachandpur district ana yeng biro ne churachandpur district ta kari ha ge da churachandpur district ab se colonial legacy gi mami ngamne ni moina wadi official website colonial legacy ni mami ngama kormani masi colonial legacy ni kain advaina smani iraga loi semdok pasi masi kamain to ga kanda masi semdok na bo hana bada masi se scholar adagi magi level of my kano ma mosi paisa le ga edit to ba yae masi gi planning se mo hana taw gre masi to bada na tar masi na kai to ga kanda makhoi na mu lan ba narrative ta khoi suppose history da haraga 700 square kilometer adu kai to kan je makhoi na pir statement se moi amana quote to amanong kotorga ara ma'am chapasina mathung morong khangdabana wai chaire sineba mathung morong khangdaba wai chabe se one step by step tausi adubu akoina ji warisina amuktang da akoise toba ngamdabi amadi laiba kasaina habdo lan tobada amana nuclear pari ni akoina thangte ni pari sina tra nuclear amana amuk yam chawba international body na back toba paisa su tamam laiba plus mosu majority minority hajaba ni modi majority ne khari whole population chin population Myanmar da lairiba adagi Mizoram da lairiba Bangladesh da pulrodi yam thi yam greba hoes akhoi gi da lairi sidi kainom yam thi yam gidreba plus akhoi gi amuk unfortunate oiba idea amna makoi na mu within the India ngasagi haijari se South India ga Europe ka da maski moi lobby se toiba whereas within India da makoi na left ki ideology suppose newspaper khara akhoi da kan akhoi da anti oiba se moi gi ideology da majority na minority phuba Hindu na kano da Christian na phuba habi ideology se masi moi dong sanai aduna mafam da kadai da sanage kadai ga hojik na khidang change tawle India gi oina de change tawre adubu matam sang layam ne tamona hai chum adubu hojik newspaper maming di pan ba se defamatory oine ba newspaper khara da hojik dum iri haidi Hindu na minority kano se exploit tawi adu example of my ip ge handaki parliament speech to yeng bio parliament speech Manipur issue da ngam matam da ne akhoi gi sidagi thadoi ba statement suppose akhoi gi mokoi thadoi ba statement English na phaja ira pari na plus moi website to ubani na parliamentary ma'am ju uye ba adu akhoi jiri da akhoi taruk sirba ma'am se Manipur civil society gi na unfortunately akhoi je maitel on da loi thadoi ba na tamo sida ai da panjau ge ko tamo pakhum bibiro tamo interesting oi baze sum yeside ai without any prejudice to any of the groups ai haijage ba tamo kotu gi website lay yam phajana all the statement mayam mogi thokriba press release mayam adagi then matam gi event mayam se loina mak se thagat leba kotu gi adu ITL ki website lay public te loi leba ni tamo ko ai am regularly adu adum yenge adu ITL ki phajana website se lay ado ITLF amadi kotu je handaki conflict sigi mamang ga leiba luk amta nate ba tamo handaki crisis lower matung da third May gi matung da semak ko luk ngakte ne ba haiba loop sing si website ama fazana develop tawraga moi gi statement chingba mayam ji loin puthorok gi mami tai ba si ma number 1 point ado aikoi gi sonda leiba kokomi oiro adagi then aikoi gi civil society organization ama phogi yam website leiba leitaba ma khangdre aduga fazana develop tawraga mayam da phangan ba kolon ba sim am udre aduga leiba conflict si fazana address tawba aikoi gi particular website lama natraga na body ama phawa ai uba ngamde number 1 point ani shubada tamo ngasai gi terminology ama si da season of matam da aikoi uba jatam any statement ama da hardly cookie hai ba wai si pande ba tamo handaki
jantar mantar ki mifam je jantar mantar ki mifam sida tamona cookie ubra demand hum da yaute tamako adagi den amaka ITLF hire si ko indigenous tribal leaders forum there's no cookie word adagi ko to hire committee on tribal unity cookie word kamai yeng dam akhoi gi moigi strategy se moina ahum sine hai okay yan ham da moina na aku suppose yan han maruina akhoi gi cookie in pi manipur sina yang kuire ba moina kare hage da manipur da laiba organization sing se maitai organization khara form to bi oina cookie civil society man appeal tawe ba haibadi akhoi gi manipur da laiba concept se akhoi se da manipur people's party all manipur students union manipur ha pandra masi je maitai pan bi oi se moina kana appeal tawe ba masi appeal tawe se masi ai samak ai ning sang bada matam da khoi cookie in pi manipur khoi batam da khoi tamo hokuma hokip se mai press conference khoi gi yapan to kan man hai akhoi gi irang tholop ka da maitai organization ga kar ma wai sana doi no se ai khangde adu no maitai body sa ko khara tholu hai hai ba masi gi se makhoi ni yam phaba rom da di hai ba adubu ma di strategy min sal ai ne ba kari gu ma kan da kai gu kan da akhoi gi narrative se maitai henek pan matam da khoi minimize tawe pixel level pixel level dina makhana kari hai ge da maitai ba thom madigi moigi number 1 masi moigi achievement se moina kare hage da moigi si matunga manipur da tholap organization mayam se ahamba da hairamba kaino mayam se manipur ta pan ki dre manipur valley de tholak pa se maitai loi thole that means manipur de to soli boloi se moina haina manipur hairam tardi moina hana collective voice man de outside manipur yes aruga maitai hada mina even chief minister fauzi maitai chief minister hai ne ba I manipur ki chief minister se tamo hai ko in most of the statement pawung hai ko kaka chief minister se maitai chief minister anu pandoi ne mai man adigi mathak ne to moina kaisina ge da hek hauji ki internet ban to kan sida mokai de kare hage ka da media ki kam darka legi ha kan da akhoi gi government into ngamba media organization lai consultant masi moina consult tawe ba consult taloga maming hapet mem haina badilai adu haina badilai ba ko masi consult taloga moina kare hage da government into ngamba website akhoi gi media fraternity se lega international body o joini masi sinaraga masi plan tawe ba masi plan to kadar makoi na ngasai somna thambi ke doina makoi je ngasi phoda kari thoke se moi everything hirang thok bade ngasi bo daily bulletin to eba exactly daily bulletin to eba ngasi phoda aduna daily bulletin se moina kadai to whole newspaper yo holeba whole newspaper de yo binda ngasai na parliament ki do ai getang hajaram ge ba adure parliamentary man mangam ba atena mangam kan jiri incident ngasai gi nupi ma mayam na halam mani kholam mani hana khoi mar nu pim si ba do madu de loi palam ngane ba kai ro to moi website ta moi like to loi jaw ba aduga akhoi gi ngasagi nu pi pamicha nu pa macha nu mi tauk siri do nu pi ahum yaw ga madu amta phangwe ken ha ka akhoi gi database ya samna hare ba sum chai ra ga le ra ga listen bagi kai do ma watli ba adu masi gi da makhoi na ihan ha ba da moina manipur ha ba sidagi maitai han ba se moi gi strategic success aman lai ki masi lai basi akhoi na madu na moina uk kan akhoi na counter tau do comment ta moina akhoi civil society me am se akhoi gi civil society da chali ba me am se maitai yawi maitai pangan yawi adagi naga yawi adu su moina harak pada nation paper me am hi report tam da according to a maitai organization ira kan adu ta de akhoi gi maitai organization sing do na akhoi di maitai organization de akhoi di manipur gi indigenous based organization ni ne kari haidri no habi concept am la sigi realization che masi maina tawgada ki hakanda akhoi gi makhoi gi namu akhoi gi kasai moina church khangde adigi local body khangde masigi internal meeting internal discussion plus makhoi gi yam phabam na akhoi gi ahi asing khadi lai aduga plus first hearted aduga masida plan tori makhoi ni sinna da suppose akhoi gi thaina mara ma tawkanda akhoi gi movement tawkanda akhoi ceasefire na haibase masi ceasefire of country aduna akhoi gi naga chinau sing na tawkanda makhoi na wai sanata de akhoi prime minister level da ceasefire sinai aduga buffer zone hai ta di buffer is country am gi leba amagi aduna security zone mi changba yada mafam de moina adu hai da bi da moina buffer ka wai hapchala ko madugi trap tu da akhoi na kamai to ga ka makhoi gi wai sing do akhoi na dum sinai madugi su sinna ba se even moina akhoi nomenclature se moina sum yim bi kan akhoi gi Tibet movement se US na yam support tawe kan China yana damni na aduna UN da aduga amana akhoi gi boni yam kana tokbada akhoi gi Chin se lak manga chukte sungen hindi akhoi gi Burma da plus mo American Baptist na mo yam kana support taw na bhone ba aduga mokhoi gi lobby to se against
masai moi hai ba Burma karo se Chin kang bu se support tau doi ne mokoi se mokoi tau ka da moi si ki lobby yam chau na lebani na khoi na moi gi wahai se Chin na bo wahai se sin na ba yam yaw mokoi se hai na ba masi kai na ka da masi hek hai matam da Chin hai ta international body am da yau ki ba US ki India na da di moi gi lobby se atu ki mati vote ka doi ne communal ka doi ne ta mo Congress ka doi ne mane aduna akhoi na samna ha ba Chin hek hai matam da sapu ai na pangan hai ro na ai pangan am phure hai ba da ko ka do da arab ta karam khau ngai Muslim am phure di khang ne adugi sigi nomenclature wahi wata kamai sin ani hai ba se masigi strategy wahi wata se yam na hai ba mim na samna hai ba da larik hai ba am na ibaga larik hai tam ni ibaga khen ni dana coin uses of words masigi mayam se masi su yam lu yam tham jage ba masai kotu gi ITL fa tai samja ha ba samjalam ge ba ko ya nam da moina akhui gi tribal hai ba concept se mon how the mai thu ai ko Manipur ki base oiba du meti thuai khre adu ka tribal se da moina tribal se moina manipulate tau khre kai gun hakan da lising tara da gene jam da lising amma khatang leba tribal yam leba makhoi myam du gi kai no myam se boy se moina oina bu khona ba da aduna moi gi organization myam da indigenous haiba wahi sine collective haiba wahi sine tribal haiba wahi sine masi ma je moina punchal laga moina sinana bu khone ba masi gi se choice of word sidan tak pa de makhoi je pangthuna thon manate ai de haiba da mo che long plan strategy wahi wata su sham haiba like su sham haiba kangu da tor pani aduna khoi se Hitler na khoi da tor kada nuclear bomb kai ge plan tawra su tamna achum mana haji somna ri thabi ta ne ti hong pat waina akhoi su hong na bu hona si aduga aina achuma thambam na khoi gi India gi kai do satya me ba je te ni truth always triumph achum mana adum chummi di chummi ta mo adu moi gi trap ta changda ba na bu hona ba su ya maru oi di oi ai mathan si ai kaka da laksege kaka with a lot of patience ngasai ri bhajan tabiri yamna informative oi ba highly academic oi ba point me ama ai koi tamoni de gi pandiri ai kaka da laksani musina concern ji yam chawna leire aduga leiriba concern sida government gi response government of India gi response amsung government of Manipur gi response kaga kamaini yingbi aduga handaki mamang da ekoi armed forces special force Manipur gi tongan polling station mayam amadi gi lokthokhiba lei aduga hojik amuka reimposed tokselakre and at the same time ekoi gi hana withdraw tawraga leiramaba ekoi gi protected area regime se si amuka hojik Manipur da amukhana reimpose tokselakui wafamni masida ekhona positive amde negative ani makta leiriba poche negative oine yeng taragadi ekhoida laamba tourism gi oiba adagi then Manipur ji amna friendly oiba chatpade am hospitable oiba mafamni habagi image to madi cham chawna mangani nakalamrom da ekhogi cross border gi Manipur gi ngomkhai paring da changsalak le haiba mitoki matang sidadi masina tasing thingba ngomodor ba hai wahang jini kamai ani bana choke karde jo bire koi gi kano so jam bire hoji koi gi jam ne 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 o wa pho mo ne adu kai na thamning ba amad lei hoji koi ne ne ba koi khandari ba se yam themul la bane ba se koi gi yekna ba de na koi singin ba gi koi marma ma bo oi ba da ba se koi hana yam sak na koi na yam phasa te koi na yenga da bani yenga koi gi yekna ba kanano Manipur ge pun ba saktam thuai na honari fi kanano adagi akogi Bharat lengan akori jing mi ngi karino haiba gi matang gi da koi ji kan da koi ji hudre lenga sasal tawe haida gi su matam ni akoi academic shal le su historian le su ati am dai batara gi su akoi ji pani da leiba film da leire tung da koi kai thul ka dage adagi koi tor bane puta leiba koi gi kaul purba koi gi ko thrama ne haidi ko thrama ngai ja koi indigenous people kanano yerobi kanano adu pa da gi koi gi sangba kanano pa ni sangba chila ko mo da domne to rogar mo da koi gi akoi kisal country ma siam go ko rakba adra mo da kanana funding to riba international gi ore ba chung ki chung kana to kana haiba ga che akoi ne yamna akoi yehu da ba leire ba chumi akoi gi hospitality akoi mi chan phaba pru bu abat ne haibu ore ga chu mi da to ri lo du ko jam khang ta ne ba ai no ta hai jam tam da yu Manipur India da ko ne tille India jmane ma khatam na lai rum ba ko gi sei lising ani gi le do le ma gi ni India gi hana ko gi ning tam ba phangini akoi gi ya mi mu de sem na ngap to lai rum ni ko aduma India da tille ba matam bi da ko da ngasi fa da ko gi India government na akoi gi Manipur se kamai ne to ro gi state road pi de ho na ko India tille ba tam de akoi gi yang ko gi kano parsi state ka na territorial council ka na ha Indian territory adagi betung da ko state road mari rak thengkhak mari rak si akoi simana akoi treat to lak ne ba adu moi da gidi akoi ni thopa mare ba ka moi na maning makha tamna taw da ko gi lamkhai ga se ko gi le ba amba ne ba adu ma sira ko gi inda ko me na ko ri jing mi nga se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯦꯇꯤꯞ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯐꯦꯁ ꯅꯝꯊꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯀꯣ ꯃꯤꯔꯥꯖꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ 1990 ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯅꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯏꯍꯥꯟ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯖꯕꯅ ꯀꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯆꯔꯣꯡ ꯅꯥꯄꯟꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯕ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗ ꯇꯨꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯟꯀꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯤꯇꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯈꯪꯒꯦꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯅꯦꯛꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯀꯔꯤ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯝꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯥꯎꯁꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤꯅ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯌꯥꯟ 14 ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯃꯤꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟड ꯀꯜꯆꯔ ꯀꯩꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯗꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯪꯅ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯅꯤꯔ ꯆꯥꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯟꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯑꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯛꯄꯦꯟꯗ ꯄꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤꯗ ꯄꯥꯛꯄꯦꯟꯗ ꯄꯦꯟꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯈꯪꯖꯗꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩ ꯋꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯏꯁꯇꯦꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗꯔꯦ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯅꯤ ꯆꯤꯅꯥ ꯅꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯂꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯉꯝꯈꯩꯁꯦ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ BSF ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ border security force da adagi asam na phanamu border ngapui gi tawdere me adu matam bidagi drug trafficking me am sangakpa khulai me am pusulakpa are asona gi me am ko gi illegal me am saga gar manipur settle tawdere mo gi mogi kongjabam oibagi nebako matam dira ko ka thoge da gamena wori yamna yam fa sati yam sal ubani asi tholkani habe je moi ko khangum thogurebo si khangum thogureba aduna mana akore uju uri di mar lenga khori jing me je karino habi je kogi rajti tawru matam ge lenga chasan pairo me apun muktra akoi kan ta kogi khangum debgi akoi kasi akoi chaina nebo hai ngoi hai da pandri gi duni kuki gi me pandri gi duni ba kuki gi minister oiba ya ma eu akoi nagara akoi chief minister oiramini kuki gi me ama akoi gi pro acho pairo le mini traffic and welfare department ha doctor tabi me am gi o le me adagi manipur gi nithau da mayam torga moi report kadra lairamani luleluneba punamak se ka yam gi so khoina majority community oiru mayam pura mala khoi gi moi mayam ji namthadana moi gi right marna moi gi tawde khoi tawbra teba tawda buna asom dagi matam jana khoi pension khau daba khoi matam da khoi gi karo industry ko na chingna mayam ma khoi gi chatna bo hona dana mito kamai changai kamai tawi haibachi kari bada bachi khoi kaim tu heudreba atu manu ni ne ji kuki gi MLA kuki gi amal leba magi AC manung da mana ain ya do moda ko gi forest ko thuwa kan na deforestation to kan da poppy plant thaba matam da shelter gi matam da kham da mo ga da tra ba ko thari me amja aju da ko laga le ba sa chali re bra matam DC le bani SP this investigation le bani DC le bani SP le bani loi le bani aduga adugi ko gi magi AC do magi akoi gano akoi gi myang le bani ba si ba yaw ro mana khagjin na dana sumna lak padi gi akoi gi basi oi pare ba cha ka 2022 gi December ki tang tara ka taru phau baje ekoi gi hoje haiba protected area regime je manipur da chana raga lei adu raga di 2022 phau baje da protected area regime je lei political dispensation ma'am lei re congress ki BJP ki different political party ki ma sida ne ba ekoi thing bang ngam hobra hai ba ji question chine
hojik reimpose tore yes well and good masi yam kana ga ne ko expect tawi yam effectively masi ko ki season ba tara ga di mapan dagi foreigner sing changak pa thing bai jidi ka yam lai re but mamang da leiring matam du ki palam government sing sina BJP ogera Congress party ogera makhoi mayam na high protected area permit natragana ikoi protected area regime hai bacha masigi lu magi order si season raga ikoi gi mitop chang bada thing bagi khongthang si kam effectively lawng ge ha ba wang jine chume masi ke miraj ke nori hoji akhoi gi ke no se akhoi ani perele ani tu thambi kre ba hoji ore je bharat ke ore mari le koi china ga bar ke mari phara da ba are khoi gi mayam mari ore film are mona kisan state ma khoi de mona form to no ba khon hora pum batam da akhoi gi achau chu ba akhoi gi so for akhoi gi country us ba ari ni ko mona funding to ba gi samna ba puna ba mayam puna ba gi sigi information pau nung ka ge mayam je luna khangal pudagi inda gambe na bakshi khongthang je ku lokol pune ba ma khoi gi masi uine ba adu da 22 yuna sibok je gi marak sra le ruma mayam je adu sagi hari mayam do akhoi gi ore ba to da ba thodang logo da mayam puna bakshi ko na state government amasung akhoi gi central government akhoi gi sabsana akhoi gi logde ba logde ba logda bu gi akhoi gi mase lengak sasan leina lengak sasan gi mahau do phang da ba tabum thokpa ma gi mare ba kingam kai kadai dano kanada kari chai kamaina kai tawri haibase ta hubdabudagi masigi hujik jaside ko gi furan batung meding baduni furan batung meding baduni ba aduga soli de kaino haibda akoi di soya ba ko country sing akoi gi mari le nyaram ba ko aksar so to gudu chin nyaram ma to ma pur buk di mo da akoi gi asir akoi di manipur di am chati na akoi gi soya ba manipur se akoi gi haibung manung gi tubit tawna akoi go hada le ba akoi gi hango yona no je tubin da dum layu akoi gi mapa leba ki foreign country akoi gi samnaba yaroi aduna masi akoi na haibada non ingedamni haibarum da mon leibne ba adu gi chapchana haini ne hujik thatra pan surba manipur thoi ba gi modi lenga ngadi irang haine akoi ni la na ne sini ne irang war gi tem kene re ne shiru oi ba phem jida akoi gi manipur gi oi ba home pai ba oner bun akoi gi chief minister yona ngasi boda india gi prime minister unera ganda wari sanar ga solution ba hona ba gi batam pda ba shiru boni jing bi ji kari jing ba adra khoi lega ru sina so khoi iram da pai tawri akhoi senthok nabi economy karino ada khoi gi border ba kai tawri cc tawri kanana kai tawri haiba jing je akhoi huk da khoi academic san ma pon mo da oro ko haido ga ngang me wane ba matam digi oi na bona ai ga no di exam tha do re ga parkha pa thau taran matam to awai rak sum to lakpu le jene ko ai lamma ma chakre haji to ga phi kai chale kai phawre kai tawri hare gi chali ba adu di matam akhoi le ba pura ba pun se mari ba gi to ning jena mari ba kara jeng na bono kara kai tawri si kai tawri hai ba che matam gi oi na lengak sa sun pai le ba adu gi mayam do adu gi hola khoi kam ta ying sin hau tre ba modu gi ahoba duni yekna ba singna akhoi gi matam da manipur gi akhoi gi cabinet minister oiba ha adigi adu DGP oiba adu oiba ama oiba mayam IS officer oiba loimak secretary to bena phamba le manipur gi loimak chum chom mayam khangba adu bena pre plan to se yam line pre plan mun to le ram ne ba khangin dre ba si khangwa sira nationalism ne jum phom oiba du oiba kai hybrid le de ba adu le hau khri matam de yengu si akhoi gi se anglo indian akhoi war du matam de adu pona ba ba si ko adagi tiken jajit maya adagi thangan jendren ngodura megi nimit ta de har pikip ta lawri ba thawdang adi yengune adu lawri ba thawdang do adi yengo ba patam do yengo ba patam do khoi ngam khoi je selejet asami ajo mimi atra ha si ajo mimi khoi gi si ro mimi ko khoi gi ro mimi ba akoi sagondna akoi tiyemna thangna adu to na khoi gi mayam si bai pushina nga ibne ba ado ngosidi akoi gi irei ba ngam khoi kadai jeno kadai ho le mano kana na iba kristan jilai kana na mitom no ji akoi na hairi ji kuki khuting pura tiya ba khoi gi kuki khuting pura tiya ba ji kuki illegal la na changchel pa ngam pura ba to madu na akoi tawri ba akoi thugai na ba khon dari ba kristan state la chom na bo hore rei se to drum na prithibi ge de kristan state ha ba ba no achu wa ga tari do adu mo di funding adu huju ju kuki terrorist sing na kapi ban nong mai session mari ba mayam khuju khulai ma je kana ra pharing to ge si ja ko me khangi jo ngai ba ngone sari ba thai ba lai ri ba tawri mayam puna ba sang ju kana na pharing to si ja ko me lai khang ngone ba aduna masida khoi gi masida aina kwai de ge aina hajau haiba tara ge de ai khoi gi manipur gi lenga che amra so le
am cha Manipur la ngak pai de ma pon ma hau ma pon ma ki loina sole aduna tungi future generation sing ma ya bagam thi hok dori ana ba matam dana koi ana ba ye hok dor do atra shot lo dana MRI lo dana kai da ke dori hore ya bi uri hok dana last de cancer lo ga koi sibe pm do adu lei dori ba aduna hujik lei bi ma pon ma koi gi Manipur la ngak pai bi ba academic shan sing lawmaker sing ari ma civil society organization sing ma ya pon ma atai lam ku dana khang yang lei bi sing che mari ba gi dam ta I do something go ko ma khra to si mari ba gi ge mo sa khang si aduna tragedi ko ira ba si yaro ba ko ida man pon le se civil society sing ma pon am don pon mangam da ba ari gi Manipur le ba ko gi lengak pai bi ne ba ko gi MLA ko gi mantri ba dana to ko ta na ba mari ba ki hai bi khang da ba ai na mang ta ba wi hai bi ko yaw da ba si ba yam si da ko ira ba tung thang re ge du gi ira ba tung thang re ba ji gi hu Manipur ji lambi chat ya ba ba ting la ti ne por hol bak ta ni yung ne aku education sector fi kan to ri ba kang gong chari ne ko ka benji school ma ma ara ka benji ko ge office ba ma matam tar function to ri ba am to ri ba ngare ba gi la ku ma ga ko lo u ngam mi ba ngare ba gi la bi da ku chat pa ngam mi ba kana no la ga si ma mang da ko gi ma da ga ki ma mang da ni shen highway ali bo chat pa ngam da le ba ju ma da ga da sui han yin de ne ma ga sam ne ba ngo ya ko gi 이 동도 라비 le 시보 또 부터 더 바로 내가 한 연금 한 연비대 봐 오케이 aduna uji ko ba uji ki protected akogi area je basi kanu habda yam thina wakan tare parat langa kidi mana ko yam thina wakan tare han khalhuk do wob kan wakdani aduna ko je papa le ba ka ko gi samnara ganu changsom chen tongnara ganu ko haibe mo da ko singkat khragani aba pharagani haibe rom da ur ga miang je ai thinga lo ro pare basi de ka okay thinga lo ko ni haibe okay ai ta mo do mulak sege ta mo makha na ko gi ai ne khana janing ba area si I the conservation politics amadi ko jam chawn le ta ko ko native population ji kan gero ni sida indigenous politics hai tare indigenous people mayam ji ko mang gadra adu to gadra ko gadra hai bagi matu aki ba mayam ju leiba adu not just started ngasi ngarang hor ko fam date matam mo the anti foreigners movement em sugi adu ai dagi horaga ko pok ni mamang de yang na masi movement ji la khre adu Manipur neighboring state ching da su Nagaland to ogera then Assam to ogera masi movement ji yam chawn le adu high politics leina ai global world ji da masi globalization gi laiba khudong chawa mayam si integrate tawraga masi market economy si da ai ju sakthung khara di phangba yai na haiba gi madu gi honarak pagi effort che ani ji kamai chatmi na bai si ni Manipur hoju le crisis si da Manipur gi advantage ama sigi Trans Asian gi leriba somgi Southeast Asian nation ga South Asia gi nation mayam ji ani sigi interlink to na ba amata ngai ra ba khwai gi khudong cha ba lambi ekoi Manipur da lai masi gi advantage se ekoi Manipur na kamai logani at the same time ekoi gi indigenous population ju protect to ba aduga global gi na traga na market economy gi masi gi khudong cha ba se kamai tamu kamai khalle masi yes India gi level lam aduga China Myanmar masigi mayam si han han bada magi lam si da khoi maru be lambi am ta leiti se thum jage India se samudra ko shali thangnari ba mamang dana China ni oyum dana Pakistani aduna logo dori ba taw dori ba se India na kari khalake kana tungda masi dagina chahi yankhai masi de chahi yam chama masi de chahi tara masi yem ko tam akhoi gi India na taw dori ba land route app ni ko si gi yam leire lam da chatlaga अखोई मी एक्सपोर्ट की खंगदे इकोनॉमी तौदोसे कदाय दनो हकान एक इस पॉलिसी मणिपुर चतुइनी हे थमजगेब मणिपुर से इंडिया की नेशनल हाईवे ओइदोइनी पाकिस्तान यारोय सोने हिमालय लेखरे यारोय समुद्र लेरे अदुना चाइना की ना मोगी प्रॉब्लम सिना मोगी हेक लेतबसिना अखोई की Myanmar yaudab sungya yaro moigina masigi cherak sida akhoi na yam kan ki sina handak sige khitang thaidok ke ba dung lak jage ba ka khitang thaidok ba ka handak Saint Martin je khoi am tin panne Saint Martin ne si akhoi gi 2-3 km square yam pik ba mi lising mari yaudab 3000 something dang leiba adum ba khadang leiba kangu sida kamai tawraga masi mayana pa mai se kregino na yeng kan da masi da akhoi se land route plus Indian Ocean sida masika nakna leriba Bangladesh ta akhoi submarine base China na thamjang greu okay submarine base hamra han leram de submarine base am thamjang greu aduna sigi manakta akhoi sea or phawda la pakka se kamai tawdoino haibam laib masigi cherak sida akhoi nam ki sina hojik leriba Myanmar gi authority map se da yam kana India se thawai yaw bangam de thawai yaw se kana no ha kan China ga US ka tabu ma hojik wai sana ba kan election tawni ga ta isidi
remote control na tabla direct wari sanai se Thailand ne Okay. Thailand je nahan su wari sanai magi influence kam kan ge da karam kan election to do no tang pio hai bunga me Thailand se na Okay. aduna masina kari tor ke kan hojike le riba Myanmar ge leadership sing che makhone kari ke khalak exit plan khale mujik se exit plan ai di musi to khakan da Pakistan gi am luam na to prime minister president se Pakistan da lei bungam dio aduna military gi rule to ba kanggu se magi exit plan ma ai je kamai na thok to no ba plan am lei tari ma su sining che lei doine ba exit plan tor ko meta na magi deputy prime minister taruk thamaga magi close ba hanaleramba magi leadership anoba magi closet ngakta matung da magi leadership mai tung da ohoga da singche magi closet oina ta hoga da matan chanjam lai ba si cherak se kai lege kanda wa rakhain arakan singse musi independently rengun gi control yaw don thaba hore ba aduna ne khoi handa arakan kangu Bangladesh ta kai ki tori mayam se masigi cherak se ja khoi na musi hai se masigi mayam si marak se ne khoi ne taw lai se masi taw lai kan ja khoi na haisina akhoi gi lam gi importance akhoi na kamaina masi kana ba lawni mayam na haini ba highway oiraga akhoi de porter pot hondo hojin tawraga aduga Burma da leiba tiktuna India da puhraga akhoi ne sona pot thangdo khin tawburu so kana de sine ba akhoi na leiba lam gi mahau adugi madugi threat tugi madugi kana ba mapu se ai khar pawdi kana ba do madu kari da kar oigada gi ha ba situation sine ba pot thangdo thang tab du kana de masi gi se example oina masi kabai torke de kada akhoi gi British sing sina prithvi je sum ai example tung da pujai kai na ka understand to bon na British sing sina lam je loksal batam da akhoi anthropology ebe subject je anthropologist me after me sing se kamai research to ga ma sing je magi community sing se ihan of the economy se insan na one of the me sing religion kamai on to ka dage ai gi religion on to di ai gi dress set to ni ai gi chanama cha to ni lai khoram badu akhoi lakai de khoram badu betikan da lak to ni economy improve to bodo madu gi push to ba ka se masi lak bagi ba laka se masi cherak se da akhoi Manipur su yore hoji hoji le ba tanja se da masi gi ngasai gi global war se another level of war haiba amal lae macam lane gi plus masi da kari lege ka population growth su yam satina le ye thamjage ba se cherak se da in thamjani na se cherak se da akhoi na changai ba kangu sing se da akhoi na akhoi gi khwai gi lai bak thi ba se akhoi na moi differentiate to ngam ri ke na kan da loan su chap mani religion chap mani makoi che loi chap mani mana bari na moi se differentiate to da aduga lu ba plus amana makoi se chap ko matam da welcome to wi da mi se yam le ra bdi kan lai hai tare aduna makhoi gi human growth number of villages growth plus makhoi gi tradition oina migratory group oiba masi sina akhoi da achouba cheng am phangi masi awa bani aduna kasai masi akhoi da kamai thena gani hai base changai ba kangu da khoi che be ya de akhoi na isagi yum control to ba ngam jada base akhoi gi phol de ai gi hingo da mi huran ma changi aga po chung hura le de hura ma do sum che be ya de yam to sala adi ai gi yum to wal sa ba ya yo wal to ga da ba de ba akhoi da wal sa hu da ba changai ba map to hu da ba da adubu matam su tension lam ai masigi ngasigi topic se dai sentence amni dang ai thamjaram ge ba mase thamjarin se kai na ka sige cherak se da changak ba kan se da khoi gi kai do se protected area regime je thamme protected aduna sida ta ko foreigner loan ma protected area permit pa sang to ne ba adubu bhana akhoi gi problem di Burma rom ni changpa kan ji masigi permit pa sang pa illegally changpa kamu ne aduna masi mo ga mari sune ne de number 1 number 2 masi target to se masi sai speculation ni ko kai no government in jani ya ka hai da mina masi speculation ji kari man ge kan da hoje ke khoi Manipur da to funding mayam ari ke live mayam masi ki mayam se haipet thingna na ba ngahaki ama torko male ba masi tarkas kan khoi ne Manipur government ka doga da ge haipet se thamjani nge ba masi da khoi ne thamjani na 2011 da protected area regime se lokthok khre ba lokthok pa matlab da pura lokthok pa na te ba relax to bane sahi khudi relax to bani hande 2027 pu relax to rami adu lokthok khre ba masi cherak se kam kari haja ge ninge kan da Manipur da le riba parja Manipur ki growth oitadi Manipur government ne mo chang pa se thingna ba khoi mechanism season se na ninge masi kari na kan da Arunachal Pradesh se hanadagi protected area regime se rum lai aduga makhoi gi da akhoi gi yam lubam na suppose Indian overseas citizen suppose Manipur machama mapada luhongre khalo ma je halak ma Indian overseas citizen oidoni ba adubu hoji hoji Arunachal da protected area permit le kan da foreigner am chapu da chapan treat tawe masi treat to se kamai to ka masi gi rule frame to se masi ayamana center na mano everything je file je home ministry chapangam damina state da power ka pithoe ba masi lai ba fund ju state lawe ba adu akhoi da Manipur government da appeal to ning bam na
मसीदा लाइबसे यारिका रिलैक्स तौबिरगा मरुइरा टूरिज्म की मणिपुर चाखोकदब कांगू मैम दुदी अखोई वेलकम तौसी अदुगा मोइ चंगबदा याम थुना परमिट पीने बखोन होनसी अदुगा कानादबा अखोई की बॉर्डर चंगी मैम दो अदुगा अखोई के साइकी हाइबा फंडिंग फत मैम दो अदुदि थिंगसी अदुना यारिका ग्रोथ लाकदबदु वेलकम तौसी कानादबदुदी थिंगसी ने थमजki तमो सिदा याम नुंगाई तमोन थंबिरि बोफम सिदा अइना मखा कितन ताजनिंग बजे हौजिक सी तमो कमाय तौरगा मणिपुर जे याम एट्रैक्टिव ओइबा फॉरेनर्स मखै जे तमो आई फ्यू कंट्रीज वेरी रिसेंटली इरांग मनुंग सिदा हाइतारे खर चटपा कांदा आद फॉरेनर आयाम जे तमो मणिपुर की सिचुएशन से लोई खंगमेबको आई मरुन ट्रैवलर्स मखै जे ट्रैवलर्स मैम से थेंगना मतलब यूरोपियन अदगी अमेरिकन्स मोइ मैम से लोइन मणिपुर की सिचुएशन से पूरा अंडरस्टैंड तो मणिपुर द कॉन्फ्लिक्ट ले सुमाइ तो क्राइसिस ले चटपा याम नुंगाइ रो खोल सुम खल ले बतमो अदे मका होजिति इखुकी प्रोटेक्टेड एरिया रिजिम अमुक लाबनिना इखुकी सिगी परमिट चे अमुक लोगदौने हाबे क्वेश्चन अम लाबनिना सिगी परमिट चे स्पेशली मणिपुर द विजिट तौनिंग कांगू जिदा यामना याम सिंपल ओइना यामना लुहंदना कॉम्प्लिकेटेड ओहंदना याम लाइव पोने मसी आईएलपी याम लुदेना तमको एयरपोर्ट त फंगी नत्रगना इखोय माउ गेट खंगदे जिरिबाम गेट खंगदे याम दाइना एक्सेसिबल ओहेलिदना सुमाइना ओइ हनबा याबा पोट अमा ओइना कमाय येंगे तमो मोइसे लाहनबदा अपन बया ओहेनिंगदबदो तमो नाउ खंजरी मसिदा मणिपुर दा हाना लामेसे अखोयगी अबाउट इरांग थोकतिंग मरमुंगदा 1.64 लाख मुक लामे टूरिस्ट से याम लामे इरांग थोकपदैदी हंदखरेबा सुन लाखिदे कोविड की मतुंगदगी अखोय दोसाजे मरि लाखरेबा मरि लाप कांसे अखोय नजे थमजरीना मखोयसे कमाय लानगदगी हाकारे मखोयने याम लाकपसे नंबर 1 अखोय एट्रैक्शन मी लाकपाइसे कैनुम कोइनिंग कैनुम येनिंग लाक्तोइनेबा मणिपुर द मोइने याम करा लांनिंगबसे लोकताक अदिगी रिलीजन की रिलीजन सु टूरिस्ट स्पॉट अमनेबा टूरिज्म अमनेबा रिलीजन की अदि अमना अखोयगी इथा था जना अंद्रोगा सही फैसिक माइगा फैयिंग से अब लाकनिंगे कइनो खंगदे कक्चिंग से मोइने मसिगी अखोयगी कैगुमा म अंद्रोगी काइना मोइगे ट्रेडिशनल अखोय हॉर्नबिल दा अखोयगी कैनुम लेबदोइना मसिसु याम चटनिंगे मसिगी मैप अखोयने लाकना अखोयने थबजनिंगे ना हौजिक हाना लेकान अखोयने कमायना लानगेदगे हाकादा मखोयगी हनदगी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट द मोइने हारिसे हाना लामबदे अखोय बैकपैक आइने इथंदा बैग अम पाइगा थकलो लामबदो यारोयबा परमिट हम लौटोनेबा परमिट लौबसि काजदा याना मोइना थमिम सिखतंग लुहरिसे कैनो कांदा आइना लाकपसे त लाकपा याका प्लान तब कांसिदा टूरिज्म टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसी में कंटेक्ट तौदोने माना ट्रैवल एजेंसी ना माना कई क्राइम थोप खंगदे अमा खंगदे ट्रैवल एजेंसी ना माना लोइमक मैनेज तौदोनेबा अदुना मसिदा मणिपुर ना कमायना स्मूथली तौहनगी हाकतानददी मणिपुर लेरिबा ट्रैवल एजेंसी मैम से मसे खरे यामहनबा याम फुल फंक्शनिंग होहनबा मोने सपोर्ट पीबा कई ढका मोइ चंगपसे हौजिकती हाना मणिपुर चंगे हाका मा मणिपुर की इंडिया की वीजा खंगदे अमा खंगदे तौरयबा मणिपुर की ट्रैवल एजेंसी कना कना अनुवाइन थिरकनेबा अदुना मणिपुर की ट्रैवल एजेंसी सिंगसे यामना वाइब्रेंट होइना अदुगा मखोयगी सपोज अखोयगी सिगी मतंगदा अखोयगी रेसिडेंट कमिश्नर ने मणिपुर भोन फमिसे मोदिसु फुल पावर पीबा याम सुतुन पीबा मखोयगी परमिट पीनबसे अदुना मणिपुर की ट्रैवल एजेंसी ने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने रेसिडेंट कमिश्नर ने मखोय म्यामसे उनरगा खर लाहेन बदी मणिपुर गवर्नमेंट की खुद यामना लई अदु मणिपुर गवर्नमेंट तौबियु अदुगा मसिदा अइना थमजखिबो ओवरसीज इंडिया मचा सपोज मसिदै सिमा लेरेको अनिसुदा मोगी नंबर ऑफ डेज लेबसे निमित 10 देना 30 देना लेबे ngमोयबो अनुबु रूल सि मतुगिना अदुना मसिगिस्ता खर हेना सांगदोकपसे मणिपुर गवर्नमेंट ngami अदुना मीसना कई मरी मता मयिंद लुहों खोंदोबगी लाकपगुंबा टूरिज्म गुंबा अदुमा लाकपगिदी यारबे मखै मणिपुर गवर्नमेंट खुद लेबनिना याम सिंपलीफाई ओ मिंगदा मीसे समना हरबदा मिरासु लमम कोइगे तामोसु लमम कोइगे न चलगा मफम दुरा सी फॉर्म से फिलो फॉर्म लिसिंग पिसल दि चलोएबा एक्जेक्टली अदुना लारिकै टूरिज्म अखोगी कनो सिंचे मणिपुर पर्पस येंगा अदु माने खोलुबा ट्राइबल एजेंट मैम से मसी यामहनबा प्लस मोइद फुल सपोर्ट पीबा एयरपोर्ट थंबा यारोइद्रा मसिगी एकोइ इशू दंनो बजे एयरपोर्ट आईएलपी की मोंग सिदा एकोइ एयरपोर्ट जस्ट वीजा ऑन अराइवल की मोंग दा अदु माइन तोबा मसी खेना बमना वीजा ऑन अराइवल गुंबा कनो गुंबा से हाना सिगी कमा हागेदा प्रायर परमिशन is required from government of India ने चलो तिगाई ना परमिशन दरकार ले कई वो मास परमिशन यावदन चंग 2011 की ममांग द परमिशन यावदन चंग तादी वीजा अराइवल के टाइप लेके बा सिगी तादी एयरपोर्ट के उनके पोर्ट तौहिने मासे अदुना मसिदा याम लुयेबा लाइलु ने बसे लाइलु ने अदुना अखोइना हाइड्रोशन मी से लाके हाइना मणिपुर की टिकट हेक पता ता दी ओके टिकट के मखादा प्लीज कांटेक्ट ट्रैवल एजेंट ऑफ मणिपुर हाइबा कैनोमा टिकट पीगदबने अदुना अखोइना हाइजे मणिपुर द ट्रैवल एजेंट याम हेंगदबनी फुल सपोर्ट पीगदबनी प्लस मखोइ का ट्रैवल एजेंसी ने पीबंगा मोइबा ऑथराइजेशन से मादी जस्ट फैसिलिटेट तौबने जर्नी से चलू मोइ सतोइने अदु अप्रूवल जरि गवर्नमेंट मणिपुर ने पीदोइने अदुना टूरिज्म डिपार्टमेंट ने
Home Department manu permission je by Home Department haiba Home Department ne aduga hojiki travel agency mokoi ahum se masi karana facilitate tawne kana Manipur Tourism Department je adu mokoi ahum je fajana facilitate taw matam da line ye thamjage ba adubu tamo yam interesting wa sila ke amda ka panchau ke tamo ikoi gi ne tourist season sing je ikoi gi Central Asia gi oiro adagi then ikoi gi any Asian nation gi oiro tamo tourist season tourism gi mai season leidena country du gi si season matam sida ikoi gi visa ase ikoi free oi thoropa 15 days ki 30 days ki tamo yaudrene yaudena ko ada si ikoi gi unda ba matam je ikoi Central Asia da di amuka visa free oi ikoi han oi gi busin oi re oi da bang gi hena lak na bane na ikoi tamo swai ji ikoi Manipur da kamaina ikoi ni sina be ai ada Manipur da ikoi gi spring time gumba sugumba matam sida ikoi sigi ikoi hojik lai ba area se da tourism gi aspect ikoi ni sina be abra tamo kamai khan bi sise port ani humnai thamjage ba yan amda tourist am lakpa kan sida ne akhoi ni han hamda banking gi facility am dakar oi ba banking gi kai gna tam hela ko da ma dollar lakpa duna akhoi gi di Manipur gi ya wari se State Bank of India MGF new da chalu har kane ba madu da live me am sin problem lai kane ba aduna exchange facility am number 1 exchange facility abajan lai ba ai somna miraj na labam chalaga labji paisa do target to ngam dari kai karani aduna masi ma masi facility to ka janga sagi visa on arrival ke ki masi to do se masi aya mane external affairs ka ai makhoi na pai bari na makhoi gi ka do sing aya na Kolkata da loi lai Manipur da lai te ba aduga hojiki moina hojiki sigi protected area region sigi maruna haina moise Guwahati gi through chalu hai ba RPO se Guwahati da leidana Guwahati through chalu hai ba adubu close am da makha da hojiki Imphal hap chale Imphal airport so akhoi do Manipur government na yam kanna esa tau ya sina center pi sina Manipur su gateway of India wa da minang sa hai ba Kolkata da phangi ba Guwahati da phangi facility mayam do external affairs ki adigi masida deal to ba home gi mayam do Manipur gi tulihal airport da thamba matam da Bintekanajit airport da thamba matam da 99% mi lakani plus heju heni adu kai ra tar kanum to gena Kolkata ga Guwahati da sum deal lauta di habe tanne ba aduna banking facility ne masi facility mayam che tulihal airport da thamba matam da Bintekanajit airport da thamba matam da kakana ni thamje tamo yam noi ja ai tamo da yam interesting oiba point am tamo la kholak puta ai yam ten laksa hoge tamo da ekoi gi ngasa gi Saint Martin ge ofam je tamo ai Saint Martin chi amu ani chat le tamo Saint Martin ji it is one of the most beautiful island hai dar aduk ke mate phajagre tamo Saint Martin je da ngasa gi yam interesting oi je Myanmar da gi na tamo ma gi khwai nak na 7 kilometers ne aduga ekoi Bangladesh na 9 kilometer oiba ma Burma ga na khari hena nakna ba phum mo oida ekoi Myanmar gi side che tamo mit na sum phang ekoi ma gi Saint Martin tam na lakpa ka na mai straight am power lakpa se da Myanmar gi jaga se tamo oi ure hekta sum mit na yam nakna ubudo adumai uraga yam na mapham je yam na interesting oiba ekoi na situation khara urap je construction je ekoi kari ngodi khang daga so heavy construction ne ba ho no buta hori hojiki sigi side chida Saint Martin side chida Burma gi side chida le hori atamo sigi sida hojik la iba Saint Martin gi ekoi white man conspiracy theory ma sekasina na fungdor khiba haitara India gi press da mamang da fungdor khiba se amase tamo mit amado mit ne na logodra mase panghai haijan ba adum yam bhap na sagat pa ekoi gi theory mo ina tamo logodra natraga na masi yamna hena serious oiba conspiracy ma asagi across India adagi Bangladesh amasung Myanmar gi border sida Christian nation ama sem bagi wafun je tamo kamai yeng mis akhoi gi US ka adagi European nation me amna pesa thada baje yes mase da Burma se moi gi yam kan da tan bam na moi se Buddhist country ne Buddhist country na moi da lai base moi se Rohingya se problem le Rohingya se moi na moi mine laude plus Chin hojik lai ba akhoi gi Chin je moi Christian ne 99% Christian ne ba ani si gi si se da ani se sana bana tana ma problem lai khan bani na ani se sana ye na Burma na lawe ai Muslim population Rohingya sine aduga Chin sine ani se sana kan se hojik somna thambiri ba Saint Martin se somgi thamba kan se da ngasi garang na te ba se last few years da Arakan direct Myanmar na te ba Arakan kangu siga kan sida khoi ne kan na ki ri se religious factors yam chira maru oye kai na kan Arakan sina moina mu yam kan na kare hage kan da hojiki somgi kado se Saint Martin gi portion khra da akhoi gi moina Rohingya gi 10 militant organizations lay hai moina hai bada yes 10 militant organizations je moina hai bada Jamaat Islami ne Al Qaeda ne makoina support tawi aduna moi attack taw bani na handak ki moi press statement dura hai masi se moina alibi or me ko attack taw na bhana bada aduna masi religion se everywhere sin ne ba masi sina kanda akhoi dong pari sina
Bangladesh is Muslim country never. Aduna animakta large Christian have a concept of Yogdeva. Other Christian have a concept of Parisina, Masiki alien Matas Kariumba. Control to work amtari Christian gi kaino ma somdana Buddhist laira somdana Muslim laira somdana Hindu laira kamani listen to have a concept che masigi alliance maduna masigi alliance piu na haibajo akoi Sheikh Hasina na haibaje mai machanu pano di ko na reject taweba madu statement do ai reject tawi hai ki dena bu haiba adubu haidi haiba haidi haiba adu ko na ide soidam ko na kancha kanna kanda aduna masida ko na thamningi se United States ki magi whole world magi politics adiki magi spread tauna ba magi dominance super power ma maintain tauna hana bada masida mai base ba takar oi Saint Martin je somna thambe somse chapi just 2-3 kilometers ni adu 8 kilometers from Myanmar 9 kilometer from Kainoni adu kitang chakhalaga khoi gi submarine Cox Bazar me adani submarine leise adu na masigi mafam se da Bay of Bengal plus Indian Ocean ju control lai doini masigi mafam se control taw se religion marak se da achoba lana di manung da kanom ta wudi mandi male bang sagi issue sing sina haide akhoi na urise circumstantial evidences tholoko mayam du neba adu akhoi na hojik sunga thi timing se di manungi moi manung de inaba me adu yam paningam ngani sum pasu paningi adu karigumam de laibra se research ku batoba adu sum ka dane aina autang seta samtang el hyperlotion jageba atai lamgi di akhoi academic discussion adegi sum research to be karo siam lai masigi haidi nga sagi government ge data do aina access to bang mo secret file neba masi se akhoi gi kado America da sulai India da su JNU si maru ne yam sine madu gi scholar gi Manipur gi sum scholarly kano to bose Manipur University se khre activate tawraga khan nei ne di khat tholok to mali okay tamo thank you very much ya maru bo fo mayam phongdok pere imhan ka kadam class ke ka nga sai gi maram je kari gi damakta reimposed or even no protected area regime je na haibasida masida palli bazi अखोगी border areas से state अहुम से की border areas ता मिजोरम मणिपुर अमसुंग नागालैंड की border areas ता लाइबा security की concern जिने है बने मसी की security concern जी हाइड state अहुम मक्सी के border area से म्यांमार की गंग फैने म्यांमार का 1600 some kilometers से म्यांमार का अखोगी इंडिया का की border में लाइबनी हाइड border से दा मरुवे state अहुम से दी हाइड state अहुम जिने ओइरी सीधा Burma ki Manipur ani siki ngangkhoi paring sida security concern lei hai baza government of India ki meeting da kari ne na lobe ai kaka masi moi ki civil war si une na lo doribra natraga na hariba state ahum sida west to ba hai badai lalhoba sing se mafam sida muk lei re kaka ko hariba lalhoba sing se lei aduga moi ki movement amasu moi ki sigi across border lei ba moi ki existence India ki achoba India ki national interest yam chaw threat amane the government of India na han lawraga lakhi bane ba adu matang sida sigi lalhoba sing mayam sigi concern si oina lo doribra natraga na Myanmar da thoiba अखोई की हजिक सिविल अनरेस्ट मोइदे थोइबे सिविल वार सी ओइने लौदरब्रा करी कमाइन पाव करोने अखोई की सेलेजनती या फजे थंबिगरे के रोगिदा अय जो लाक्चरो या फजे थंबिगरे हुजी अखोई की गवर्नमेंट जिंग बमियंग सी अखोई के रोना ए के थंबिरिबदो मागे अखोई की सिदा अखोई की कन म्यांमार बांग्लादेश अखोई की सिना अखोई की लोई लेरी को अदब इंडिया सी अखोई की चाखलेबा अखोई की बाइसु लेबा अम लेरी अदब सोना सिना गा अखोई की कनो गा अखोई की इंडिया गा अखोई की मरि फन दबा अरे हेक अखोई मणिपुर की मणिपुर भारत ता हे तिंखिबदगी अखोई मणिपुर की निंतम लालहो सी थोड़ई जनको थोड़को मतम दा हेक हवदगी अखोई की मणिपुर की ओइदबा अखोई की यालाम दा पेले अदगी अखोई औलो लेको युले सिंग मे पुरम सिंबे अखोई की मयाम से अखोई सिना चटगा अखोई की ट्रेन तवी अदगी सिना ना अखोई की मोइ दमता मतeng pangi khode kai ba se mai da ko be da se moi na yamna intelligent report kai tawi adra huju ko gi huju ko Manipur tam da ru me pun mo sing se karai ja yam lai ai mo tam da ko gi Myanmar da atin sing mati Bangladesh le da rei mo se moi ne khange ba adra Manipur gi ning tam da ru gi niom som na hu ki ta ra ga di yam irai lai da ko Manipur gi ning tam ma se phangi ni hai ko adra marab o da su adu gi marab mo oye ba moi ga ko mari re da gi mari mo da ko gi khulai na chingba da gi paning to da da mo su da gi bakok chukpa oye ba sigi su lai ba adu ne da gi hujik yong du kaya na ko gi Manipur India na ko Manipur ye mi kai no sa ye ko Trans-Asia ko gi ka highway lady huju ko more gi ko gi border trade ko lepi ne ba a cho bu income mamma chari a cho trade la ide ba ado ma si huju chap jung na letter le ba tam bi da inda gram na karim da ko gi ma gi na chung de Manipur dam ko gi khang de si jeng du pha bu de ba na ha ya ko gi se hai gi do ma gi akan state highway ma
asuk samna ba sugi South Asia gi ko gi country man che si samna ma tam je Manipur poro Manipur chaturi bne bo ra sa gi ko che tang do water oi bai do ako oi ho ba sagon gari thau ga wai gon thau ga ko upun cha hu do adu gi phin ko ji lei dori bne bo aya ma tam na ko gi sida ko lui lam ko colony gi miyeng ne bo ako lei lei ri India gi mo gi geopolitics ako gi foreign policy ama jeng ma tam da ako gi Manipur si ko do ko chuna te bo adu ni ai de hu ya ko ne ni wa si di ya ma thak wa na ko gi dei na ren ka le ko hu ji thoi ba ko gi Manipur gi lan se Masih kamar tu urusin kerja ke hai belum ada dulu ada set ni apa aja. Hai wakil ni. Ada kan haji ni orang saya aku ye. Kan aku makoi ke punjung bahan usi dah bama hai benda masuk mana ucap pai bini hari bukan aku ye. Religion lah siam na baru woi tu na. Mak Kristen istiadat mak siam ni hai betul aku betul hai betul. Manipur aku ye naik aku istiadat orang pun Mizoram, Nagaland ada ke itu jing biu ni. Atau itu lagi macam sih. Aku ye dharma mana deh. Aduh, kau ini aina panjang nama di India sih pagar ke kau ini betul betul sobat lan yang macam kau ini lan apa lan je kai lan aja. Religion war sih sobat lan ni ko. Aduh, religion war di ko. Kau sih macam tiru kau yang mana aku. Kadang ini aku religion war. Barat aku tu macam ni aku Manipur aku itu macam Manipur aku punya mai thar ganda. Aku Hindu drama satu macam pun waktu loi thadana, anggang orang dana, ni tahu lah, kau loi dah tahu dah aku ni sebenarnya aku macam aku singgah tamga aku ni sih, macam aku pada salam kaki begini batang sih, macam religion ni batang macam lagi bo, sih aku hangat lagi ni dia bo, mangi sih ni itu aku macam sih, macam aku itu paling macam aku sebenarnya tahu tu macam dia aku Hindu lain satu macam dia aku itu tahu dia. Kan tahu dia bersih. Jadi pada sahabat terang bagi pada cara mangi seni nak kaki macam lain je. Maksud tu India kan macam orang aku religion wadah aku mati lepas tu kita aku Manipur je. Nam salam dia bagi uhi benar apa. Si jengu. Aku lagi minda aku siri tapi ba, sing tapi ba, kota lagi ba. Aku siri lagi ba. Pun maksud masih kerana kainu hai betul. Aku sih untuk aku benar pun tanah saya lepas lagi ko. Sida juga sini aku singgih aku tengok ba indigenous group boleh ba aku Kau sang buku ki, dah kau teroris nanti bila kau, atu bang dah kau hujan buku kau kena apa moya kau sarung meruk tidak ada kau tu amuk buku lagi ni apa, atu nak religion hai bersih jam meruk, atu nak North East ki, orang istilah sini yang ni Barat orang yang sini saya, masih aku India ki orang lagi kan aku geopolitics oi ba de ki foreign country sing ma gi mari samna ba ka de abi mi hing jigi oi ga ko shi di ngoi do ka do gi ko lam power sin ra kana atu gi wa de ne ba atu ra ko shi ako chakot han ba de ako gi phangan ba ra ma yam ba ko gi phangan ba ya de matam puro to bana to ne to ga nam thara le gi de bani atu political party oi ba tara ga su mo do ne to de bani mo na phamu phang le ko de bani ai ne hai ja ba mo gi his master voice ne mo nga wa nga ga de bani atu na sumai da ko gi la ga ro shi ma puro ma chi oi de bo ji MEIRA na hangbir ba ko na ni wa ju hanan khangbir mati kaladan project lai ba de ke lai mam lai to wang re da ko lai che sibu ne bi lo ta ra ke ko ne Manipur ki intias pha ka da go la bu tam yu dra bne topography limit to mit kai no ha bi lai dra bne ya ba ma sa gi sibu khanglok dra bne ka dro ge sidi ada aksi ko ga da lai ro bo la ba ma ne ba adura sumai na mari ba mu sidra ba mari ba kai khang dra ba tungi future kai to khang dra ba foreign policy karino ai mi woni yu karino ko chire jan hai gib do ai jumda changla ka na mi ge ko gi ai na saman khadra ga di ma sangsil laga mana san mana macam cah kita ni mi do ni tahu tab ni adun ai ihal hamada ko gi fencing to batai kana bono ko jele ise lebak tu kana bakali kai intelligent tam le ya jaina ha intelligent mam na chum kung le ya jaina adu ko gi Manipur India gi intelligent jo ako adu sang ji ako yau do bravo Manipur kiam sang re kiam tauri ke tauri mo yau do bravo ta sing ga ji masi moi bo yau sadra ga mo male adu ai na hajin mudi Hujuk tholi Manipur thoi ba lan se masi hana ai rosin na ban hura ningi okay masi hura ningi adura ko nei na ba to khadba tam ko to ga lan je loer ga da ko geopolitics adi foreign gi nei ba mari pur bayam se kama chathok puthok ga de ge se to le ningi ba hujuk ji ko ji mana hapote patan thawra ko chari je ne ga de ko ma dai jam so mini the jam thai de ko ako to mar khali ba ma wari se ako gi bantri ma ko gi buruke ro pesharam na ko chip se ke na du mo khale bravo
ꯃꯣꯏ ꯈꯟꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯀꯞꯄꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯣꯏꯕꯁꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯋꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯉꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯣꯛꯏ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ Irang nate ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯟꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, thank you very much. Kaga Irang nate lani mayam na lan habiyo aduga lan se loishana ba hana hona se aduga ate ate issue si kona khana se hauji hauji lai ba protected area regime si hokiba aikoi ki December aikoi ki 2022 da aikoi ki lauthok ram matung da hauji amu hanna na hona na handak si reimpost torpani aduga masi not just Manipur khaki na te Mizoram sung Nagaland gini aduga hauji khudak ta gi chatna ba hore aduna any foreigner amana Manipur da lake haiba taragadi sigi protected area permit se pairaga PAP se pairaga lakba ama changi haibagi wafam hauji lae aduga masi thau ibagi maro maramdi security concern on the border areas of the state haidana palli aduga tungda masina Manipur da karmaina impact torpa ya aduga masigi khudung chaba loroga Manipur da mitop changsilak pasi kamaina thingna ba hona bagi tanjama ikoi gi government lahu habisi acho wang amoi aduga time will tell aduga tungda lakadoriba ikoina thengnagadoriba mayam event mayam sina di soidana takani hairiba protected area permit che Manipur amona chanarak pasina ikoida kanaba phangi amasung masina ikoida amangbo oi haiba punamak se whatever it may be aduga Manipur gi miyam gi interest ta sungsho dana kanaba khar phangani haiba asa do ikoi tawjage on this positive note ngasi ko kai thamjage bi topic protected area regime reinforced in Manipur haiba ngasi topic si the iko saruk ya bi khiba iko gi Manipur gi sakna reba public personality singi maraktage Manipur gi one of the most respected journalists in Manipur chief editor Kangleipakki MEIRA hanagi amjogi president kya han obiramaba iko ka wangkhemcha SHAMJAI adoina another senior journalist bureau head UNI tamo inthongjam SATYAJIT tamo SATYAJIT amasung iko gi army veteran colonel tamo SHANTIKUMAR SAPAM punam ko amkhana thagachari kai khunu uchari loina ngasi program se hobudik loi phum yang tabi khiba Manipur miyam amkhana thagachari kai khunu uchari miyam thagachari